Xewna pozê hesarê. Min dixwest ji xwe re rezekî bikirim û hinekî ji jiyana bajêr dûr kevim. Ji xwe re li cihekî xweş digeriyam. Min bi çavên kirînê li derdorê dinerî û dimeşiyam. Niza çima gava ku ez çav li vî dîwarê xerabeyê tenişta rê ketim, hestiyar bûm. Vî dîwarê ku xwediyê rezan, berê ji bona rêwî ji xwe re jê bixwin, selikê tirî datanîn ser, bi xerabbûna wî re wek çandek xerab bûbe, wek adetek hilweşiya be û wek rabirdûyek bi wendabûnê re rûbirû mabe, ez hestiyar kirim. Daxûlê erdê bûm û min rehişt çoyê ku ji xwediyê xwe dûr ketiye. Ji cihê ku lê sekinî bûm, mêrdîn xuyanî dibû. Li cihên ku avahî lê xuya dibûn, xweşiya xwezayê bi dawî dibû. Gelekî li nav rezan geriya bûm û êdî westiya bûm. Wexta ku giham ser kaniyekê, min xwe berda erdê, min çoyê di destê xwe de danî erdê, hinek av nav çavên xwe kir û ji bona bêhna xwe berdim, rûniştim. Ji jor ve min li xwezayê temaşe dikir. Dara mezin ya ku li hinda kaniyê şaxên xwe ber bi ezmên ve rakiribû û bi bayê re hejiya. û bi hebûna xwe deng dabaye. Darên bi heyvan bi hatina biharê re kulîlk vekiribûn û bûbûn neqişek ji xemla bedewiya xwezayê. Hinekî li pêş, dareke ku nizanim ya çi tehmî bû, wek koçberekî ku tim di şîna rabirdûyê de mabe û ji bîr kiribe bijî, wê jî berê xwe ber bi hişkbûnê vekiribû. Li jiyana mirovên ku berê li vira jiyanê fikirîm. Bi derbeke re xewekê ez girtim nayê gotin. Li ser vê kanîka li pozê hesarê, di nava van daran de û li vî cihê xewle min bi zor çavên xwe vedikirin. Tê bigota qey ev saleke ez raneketibûm. Erê, min nêt li xewê xera kir. Xew û mirin yek e. Ji bona ku xew de tiştek neyê serê min, ez rabûm û min derdor di çav re kir. Li jorî kaniyê zinarekî mezin hebû. Di bînê wî de valahiyek hebû. Valahî di şiviya devê şikeftekê. Ji bo raketinê bînê wî baş bû. Min xwe li wî zinarî girt û hatim hindê. Min li wê valahiyê nerî û ketim binê pêsîra wî. Bi nêta ku ez ê xewê li xwe bişkînim û rabim, min serî avê dixewê. Bi dengê giriyê zilamekî ji xew şiyar bûm. Carê ji nişka ve zirrîn pê diket. Giriyekî ecêb dikir. Çi qasî di xew de mabûm, nizanim. Li min bûbû şev. Min hêdîka xwe bi erdê re kaş kir û ber bi pêş ve hatim. Min xwest bibînim bêka li jêr çi diqewime. Reşê du kesan li hinda kaniyê xuyanî dibû. Yek digiriya, yê din digot, xêr e çi qewimiye? Piştî qasekê kesê digiriya navberda girî û sebeba giriyê xwe ji yê din re got. Tu zanî ev çendeyeke min li gundekî şivanî dikir. Keçikek li gund hebû, me hevdû de eciban. Me li hev kir ku ez wê birevînim. Vê serê sivê me bi destê hevdû girt û em hatin. Piştî ku min fêm kir em bi xelasê ketine, ji kêfa dilê xwe re min çefiya serê xwe ji serê xwe kir û wek destmala sergovendê be min hejand û ez wekî dînan reqisîm. Keçikê bi carekê re kir haho û li xwe xist. Li vira dîsa bû zirrîna wî û ji ber neqîlîskiyên girîn nikarîbû bipeyivê. Piştî ku hilma wî hat ber, ji nû ve got. Ez şaş bûbûm bi hahoya wê re. Ewil min got qey tiştekî pê vedaye. Min li dora xwe li erdê nerî tiştek tune bû. Min jê pirsî bêka çi pê hatiye, çima vê xaxê radike? Ji min re got, bavê min kûçik be nema te dikim. Nema bi te re gavekê jî davêjim. Porê te tune ye û tu guriyî. Divê ez zû paş divegerim. Kêfa min herimî bû. Bi wê şaşwaziyê min jê re got, keçê ka wisa neke, tu yê çi bikî ji por?
مهبدو عجبان دیه و ام بهبدو رویانه نابه تو بگری اویش بوته و نابه ته نباش به دکا وره دین نبه حتی وی روژه وی سری من سرقوتی ندی بو و نزانی بو کوپاره من تونه نیزی وی بون کر قیرین و بشون وچو نهشت از نزیکی وی ببم من نمازانی بو بیکات چه بکم لی حیری بو بگریا و چو به بگر و چون آویره جیه خود سار ما بوم لفلکه بناره ابجارا اول بو بیکی قایل دبوم ویجی از دهشتم و دچو از کتم گناهی وی و خود زانه بینهاش بر وی کرتیا من چه ازیتی دبینه هوالی ویلی و گراند و گوت افش وی قاسی و تجبونا وی تشتی دگری لو لی مروش بونا چه دگری دهلا هش به بی عاقلی بی عاقل اف نبو یک آدن ماشتر قیس سنه یقی هاو درده من نبتنه اوه جروی من بینها چه هاتیه سره وی از کتم گناهی وی خوده تل من نگره ده هش به ده خو گری کشت هر تشل بر چعوایه تشتا کو ام پیزانن خودش پیزانه تو چه ما خول بردخی خول بر نخه اوه خوده تعفو بکه یه دگریا هنه کی بیدنگ ما و دوره دیدن و گراند و گود هو تو نزانی وی از نهاد چه آگری دمه و چه دکشینم آگره چه احمقو لخوا بگری ویتل ریهشتیه و چویه نه تو نزانی بینها چه آنینه سری وی از چوال بر نکوم کروده هش به لاوی من قبحد نبو که ام برید الهفراساتن تویشه وی هندوری مرش کر اشترد بیجم خوده زانه کو تا او نخاپاندیه و هبدو عجباندیه و او جیا خو وگریایه هگر تعدیجی ببینه نجرویته چه فیده؟ چه فیده؟ خوده زانه لی ازی چواج بیر بکم تو گاله گالک دن بکی ازی گلیان جانه تر بفرینم ها دهش بکره چوله تو زانی کو من چند کس کشتنه جده ولا توی البر خو بکوی و الخو بگری تل چه دیگری زلامه دگریا دنگش خو بری بو من جی دویت ونگاویه دن دیته بو من جور بلوان دناری به دربه که رپقیم بخودیه تونگه کت و گوت تو بخودیت که تو چه آدر اقسیلو دکا هلا دیسا برقسلو تو گورا باوی خود کی زلامه دگریا بو وک کفریه که تو باوی جبینه بیره که پیشتی کلیکه که خودیه تونگه سری آوید خوی لبندم اوه دیگری آجید خوره هر اکو جیه خود درکبم من جی خو خلوپان سر پشته دنگ شرشر آوه هات من دیسا خو خلوپان سر دف و من بالا خدا جیر من نریکو یکی جوان خودوه شوه ده تعزی کریه و بتاسه آوهل خود که دنگ خودیه تونگی هات و بغید گوت تو چما ناحویلو ایجار اب چه حالته خودشو به چل تاس آب خو پاقش دکم دوه کسین به مراد هیویش کسی نبن هیویش کسی نوان گناه مزینه حتی سوی ازی دعا بکم و دستی خل بر خوده بکم بنر بقسم کو از رابم تا چاوین تا سبه ندید ایجار الگوری وی تب بگره خودیه تونگه جنو و جیه خو خوش کر و خودریش کر بیس که تیره چو رابو و جیه خورونشت خویابو خولی حرمی بو ها ما دنگی بلوری الپوز حساری دنگ ودا اول وقت نالینه که دوره وقت بایه که بو خوشه بلور نالیا دنگی جبلوری بلاف دبو نرم سلاف دا خوزای ویکیلی که مندار زلامی گریبوم کو آول خو کربو و خودیت وینگی شیار کربو به دنگی بلورا ویره کل لبرینین من ببون جپوز حساری و مردین خویاد بو شوقا لمپه باجر وەک ستێرکێن لە ئاسیمان بێ کەتیبوون بڤێ هەڤۆکا کو ئەملێکی ساغ ji min negeriyaye ji vê xewna xwe şiyar bûbûm. Derabe, tu dereng ma.